Gitifu arashinjwa gutema umuturage. Ruhango, umunyonga nshingwabikorwa w'akagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana witwa Nsabyamahoro Egide arashinja gukomeretsa umuturage akamutemesha umuhoro. Ngwije ashinja Gitifu w'akagari kumutema. Uyu muturage utuye mu mudugudu wa Nyarubuye, akagari ka Buhanda, umurenge wa Bweramana, avuga ko intandaro yo kumukomeretsa yaturutse ku nzoga y'urwagwa umugore we yenga, aho Gitifu yaje kurumena arwita ibiyobyabwenge. Nyuma Gitifu ngo yabwiwe ko hari izindi nzoga zasigaye, amusanga iwe nijoro asanga aryamye, aramwinjirana mu cyumba afata umuhoro ahita awumutemesha mu mutwe. Aho yagize ati yansanze mu cyumba saa 5:15 maze aravuga ati dore n'umuhoro batemesha abaturage, ahita awumutemesha. Ngwije avuga ko abana be batakambiye ubuyobozi bw'umudugudu ababwira ko batakwiteranya n'umuyobozi we, gusa baramufata bamujyana kwa muganga kumuvuza. Uyu muturage avuga ko usibye kumukomeretsa, Gitifu yanamutwaye uwo muhoro n'isaha ihenze cyane umwana we yari yamuguriye. Gitifu w'akagari ka Buhanda ushinjwa iki cyaha avuga ko byabaye yitabara kuko uyu muturage ngo yashakaga ahubwo kuwumutemesha. Aho yagize ati ku cyumweru twakoze operasiyo yo kumena izo nzoga zitujuje ubuziranenge harimo na kanyanga. Gitifu Nsabyamahoro avuga ko bakimara kumena izo nzoga bongeye kubwirwa n'abaturage ko hari izindi nzoga zasigaye, ababwira ko atakwizana wenyine muri iryo joro, yiyambaza abanyerondo. Aho yagize ati nageze ku irembo mbona uyu mugabo aje adusanga yambaye ipantaro yonyine yitwaje umuhoro ashaka kuwudutemesha. Avuga ko akimara kuwuzamura uwo muhoro yahise amufata arawumwambura. Cyakora yemera ko igihe barwaniraga uwo muhoro aribwo yakomeretse amusiga harigendera. Ikindi kandi Gitifu ahakana ko nta saha y'uyu muturage yatwaye usibye ibikoresho byari birimo izo nzoga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana Nsanzimfura Jean Dodier avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana Nsanzimfura Jean Dodier avuga ko gukora iyo operasiyo yo kumena izo nzoga bitavuze guhutaza umuturage. Aho yagize ati turabikurikirana kugira ngo tumenye imvano y'iki kibazo, kuko aho hantu hari abaturage benshi bacuruza inzoga zitujuje ubuziranenge harimo na kanyanga. Nsanzimfura avuga ko agiye guhuza amakuru abaturage bafite ndetse na Gitifu w'akagari yamuhaye. Bamwe mu baturage basuye umuturage bavuga ko bamusanze mu bitaro bya Gitwe ababaye cyane kuko bamutemye mu mutwe. Ngwije urwariye ku bitaro bya Gitwe avuga ko yifuza inzego z'umutekano ko zikurikirana iki kibazo, Gitifu ushinjwa kumutema agahana. Muri iyi minsi inzoga z'inkorano zahagurukiwe nyuma yo kugaragara ko zirimo kwangiza ubuzima bw'abantu bazinywa ndetse bamwe bakahasiga ubuzima. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni Tohoza TV. Mukanya ndaje mbabwira andi makuru nabonye ahantu, kandi ni amakuru rwose agomba kugira ngo abagereho gatanu ku kandi.